te kumbai hakini ki sinam baladap ngistu bakani jakade ke basu surok ma te bentang ila bani I surok kawalalong batip tap kani gade ke surok unden nang po ya pengat tadi cakah masih buntang speed breaker tersebut. Wow. Arsan nih. Arsan kamu arep mrewang tuh kemat. Kani gue jaka besi surok ham chua. Kalong tleu long pung ba. Ta la long tip top. Cik so shomo. Kono kan?